Neba mutegeru Aweru TV onto bakwithirwa kiwatana na batho kaita kange kirendeto cha Aweru thaithatu nbetwa Phineas Imana na nimbetagwa Maureen Kenya Kiremi na monerere yetu mathithio ni Jacinta Kagweria. Tukiambiria ni ati tukiambiria nkeli cheru mutegi ni tugwatane na ugeni nteto cha Aweru thaithatu tuko wairwari na ratu akure ikwendelea kuringwa ni thirano ivi kujeretwe kwarukwa na ciaca banene bagiciaca baberu na bangi ni bara batwire ciaca nindi bakwenda itebinene ithirano biethirite na thiri nkurukia bira biatianirwe ntuko ya nchumandiru kagite na kaka utari bakura no gwitete na mbere ituone mwanya bira utari na mutegeri wetu ni tukuthuranirite nteto ije na njira ya imwe kwa imwe maoni ja kuje githurano bibi na tukethera tugetegera mantu jaja ura tukethera tugeita na mbere na thaito kiambiria ndeka twatane na mwandiki wetu nteto nwe Eston Gitonga interechia Meru School kanara kura chikwetha chitala twera bomantu ya wita na mbere ntere. Hello bwana Eston. Bwega muno Maureen na Phineas Boy Studio na tuyaja kaga MCK aria niyo Tallying Center kana aja niyo kura igotarwa chia Imenti North na aja niyo tumbeta kwethwa tukiona aja tumbeta kuona MP wa Imenti North baria bakuruira gite kia obunge baire uria ni Rahim Daud uria niwe ukarete gite kiu mwankathai na PS wakaraja wa ukaria uria niwe Mutia Iringo uria inyo kwenda gite kiu na kiama kia Jubilee na ke wodeje kana ke constituency je ubunge o ya North Imenti twena municipality ithano twena municipality kana twena MCA baria bakwenda i batano bakwendeka MCA batano kuma ke constituency je na ward iria bakurunga bacho kuna ward ya municipality kuna Ntima East na Ntima West kuna Nyaki East na Nyaki West na ke ward idi chionde MCA ibakuruira getekea obunge getekea ward eu na getekea Jubilee na ituko narwa tokomba kwethera tokegwata uria ukomba kwethera akerongamira uria ukaethwa komba akiomba kugea getekeu na kiama kia Jubilee na ukarikana kwena getekea murungamiri wa ekoro kiria uria weo thai Florence Kajuju na baechindana na biashara umwe town ya Meru uria ni Kawira Mwangaza na ombete gukinya aja ende tutomba kwethwa tukianiria noe na ombere kuma rakaire na auga agachoka kagita kange kura chietete na mbere gutarwa na mutegeri kiama kia Jubilee kia na uringi bwa kura kana kura hii nini kiumia kethiru ntuko ya juma aya kura yu chiathangikirwe na baterithia mwanka ntuko ya narua ke county ya Meru na tukwena rua itombete kurionga kire kuntu mwanya kuria kure iwi kuringagwa na gote ukali na thena no ireko ende inkokwerete au kabere ke polling station kana aya ukuringa erwa kura ke Meru primary ikumere ngare mwe ire gutonyete na maratasi jakura ende mtou atomba kugwoto nonto netere na ngarewe atoka ende mutegeri no twetete ambe ogatega nyuma yako mathandu kukajambiria kweja na ande kaja kubangwa na bale litampu miji bagaikiria returning officer na clerks bange barabe au mbere kenda chiomba kwetho igitarwa na mutegeri kenteto iji chieto chiawero thaithatu twetete ambere tukomba kwetho tukegwatania nani kaire ketho kwempumbi ketho chombete tukomba na mutegeri une mwandiki wetu nteto Eston Gitonga utira bomanta kwendelea ntere chiakaga nara kure kwethera kiringiro tukethera aitwira bura manto yetite na mbere ntere tuchokera na thigisione kia South Imenti nikyo kurina kire na ruiri baba inge bagete kia ubunge na kia mwaka Jubilee county ya Meru na tarakanithi aria giteke kithirite gi kucheria ntubana na musindi wa ntuko ya naru akethra agetirimana na mubunge wa Nandi Kathuri Murugi uria kwenda gucoka kibindi kia biri ta muriri wa gite ta muntu kiombe mwandiki wetu nteto Eston Gitonga ne thigisione gike na tauria gutumenyithia ntuko na ruo nithirite iria mwanya kiringanithio na ntuko ya Nchumari ria ithurano biu biatianirwe
Ithurano binini bya kiama kia Jubilee bietire na mbere ntere mwanya mwanya cia nthiguru na miru iri imwe ya ntere yu kiri gicigo gia South Imenti itwe bya kuringira kura biethira bikirugura thaciri oja uria kuregirigiri na ntu ibacumire kwa wingi kwithira bakiringa kura ici arwirite mwanya mwanya bethia bagicumire kiri itwe bya kuringira kura kenda bethia bakiringa kura ciao na rwaria rura bethirwo bakiaranirwa thiri na ngwataniro kiri antu bakiuga ati antu bakethirwo bakimenana ni untu wa ithurano biu iborite athingati bao bethirwo bagikara na ukiri na bamwe kuga ati bakethwa bagitikiria mpumi cia ithurano biu nginya kethwa bakethwa bacindi ota ithurano bingi bionthe bethirwo bakiuga ati kwina mathina mwanya mwanya jara baringienda jethirwo jagitegerwa kura iji igeta bwega na antu ibambiritie kuringa kura gutina mathina jonthe ni gucokeria antu ba South Imenti nkatho muno uria betiritie mantu jaja kuringa kura bwega nguthiuruka ituo bibingi na inkona gugita bwega lakini ankwira antu ba South Imenti betembere kuringa kura na thiri na gwakinya egita ria gutara gwa kura kwithira kwina thiri na antu bakiriritie nindi kathara ningwitikire results iri kauma nontu the will of wananchi kethirwe kuga na nkuruki mbuga kwina challenges nontu kwina kuigwa antu ni bakuringa kura baka transport ni bageta kuringa kungi nontu barupu ewe kwithirwa wina kibande yake no gwitikirika kuringa kura yumbuga next time nigeri gutegerwa kana nitegerwe kwe muntu atebatine kuringa kura maita jairi na nkuruki kinyarangire gwakanwa ni kumba kutharuka na muntu no ete akaringira kura gituo na kingi na kuntere ciandage na gicigo kiu gia South Imenti muntu mwene ethirwo akigwatikana na into bia kuoga mathandu kuja kuringithia kura gituo kiu ikithirwo ikingo kagita kanini kenda mantu jau jethirwo jakithingatirwo nyuma ya mwingi kwithirwo jukimwithukira muntu uju nethirwo akiuga ati ni umwe arungamiri ba ithurano biu akiuga ati netikiritwe ni watho kuthithia u muntu uju nethirwo akigwata na ucunguni bwege mantu jau bithite na mbere nteto iji ciithirwo ikimenerwo ni Kairo Magambora ni umwe arurigite kia mujumbe ntere iu akiuga ati u ni njira imwe ya wamba bakura indi naugite ati nagwitikia antu bakethwa bakiringa kura cia uma na batithira bakiahirwa uria turinga kura kuma tene agent nethirwo na ciro cia kuinga thanduku ya gitaburia ciko pamoja na icho nkumureterete kenda ithanduku ria ingwa kinyoka thoi ne kunyagwe uria aspirant wamba kuinga ututumba kuinga thanduku ria inga na kende in case of anything whether ukita ciro kuno thoma namba eku tuja gwitikana in case of to petition kana anything like that kenda uja gwe thanduku idhibitisho kwa thanduku ilo ria leo no tusiro kwende kana ndarekana mbei na kwa tuga kura cietu cia South Imenti iringo bwega iringo tina mbara iringo kuna thiri mwanka muntu uria antu wa South Imenti bakora no bwita gutuika mujumbe wa South Imenti ati no gatuika mujumbe kwa antu wa South Imenti bakeja kwairwa bathugania imbesa ikaringa kura besa yutu cidura jumbe na atongere babega na atongere babera mibango na manifesto na policy cia gutethia nthiguru yetu paka tuna policy cia gutethia nthiguru yetu mbura na manama utino twitite nkiripotera Wairo TV mbitagwa Edwin Gitonga na ntere chigembe ni kumira nkuchanu gitu one kia kuringa kura kia kangeta nyuma ndeto kumira ate kure anto bakwende bakura kana bakwithira bakiura kura ntere yu kagitene ukauntere cia mawaringi kura bariuga ithurano biu ni bitire na mbere bobo gakiuta tena bya ntuko ya juma bya byatejanirwe Dennis Mugendi na nteto jenkuruki kura mawanga cieno kiri uringi bwa kura cia mutuyo jwa Jubilee ndene ya igembe narua ni bwitite na mbere bwega naria into bionthe bia uringi bwa kura ta registers ballot boxes na bingi bikuthuraniritwe kurio ona kinya mabisa ba uringithia bwa kura iji bethirwa ni baibanganitie bwega indi tiga ou ndene ya ituo mwanya mwanya bia Igembe South, Igembe Central na Igembe North aringi bakura iji ni bagushuma iria bakai na gukethirwa utimiraini eminene itumine antu na uringi bobo bwethirwa butina misukumano kana mitintigano mingi na ngugi yatwika ya mpui naro Jubilee to kuona ni bangi tabwaga muno no tukure ire ndere cia uma na ciaki tugwere ngeni ukora bwariku bware kura cieno kiri na twina peace utethina kinya mistari itena mururu kinya yore ko antu bakuringa kura no kiri bo nene muno shughuli yo ronko na kiendelea na ro ina mwanya na ntukwire ngi sana
no tukuma turokira kintu 6 nikuona mpangilio kura naru ibo tumini register na tukwera ngito tara register tumo na tukura kwa la full ndi nkoererwe nya viongozi turinge kula tu na amani no kiri nento nyama kuluka batu tu atua watu wanyonge tu ende utima na nya ando kana nombi ngwene teta mzuri na nyakura thai tuendeleta kulinga bwega bono na ikia tumtosokia nkatho nyaki waro TV gukinya mwanga nyaki tuona kika factory aja no tithi nere ku kanere kwirio tugitigana na iu kiri nteto ingi nacio nigukite gacagaca ndeni ya gituo kia ulingi bwa kura iji cia muchujo muciini jwa Kangeta naria kuminithaniria kumirire gukirikanaga kuri na wamba bwa kura bukuthithika bamwe bagiciguraga uragukaria area Kangeta kwe muntu motomanite na mbia ciake na muntu no gumalare uragukaria nende atomanire na mbia cia wantu be watanithu antu bana bagawatanithu baganenkero 500 na batu tutetigirie mantu yaendelea ringi nonto uti untu boboya tubati kuringira muntu kura ura tubangite kuringira kura na batwe turenda uamuzi bo mano kya kwithira agent wo kithiro te agent ubati kuringa kuro eta to bati kuriariko nonto nkuona goro bamubariete kando abageria beto gereza cia Antoni Tonga kana mbi na batu tutumbogira antu ba kura cia narua tukuigwa kuri antu bakumba kugura na mbesa kwa uite na uma antu bangi na boni baciumirie na kwambiria igukana na kuregana na nteto iji cia kuga kuri bo bakugura kura gituone giki onbeta wamende na Ikangeta turi ai propaganda ile wantu abakurudhanithia bongo abakurwa kibongo lakini utokura kura tweringa kura kila tweringa kura kimuloko cha korengo lakini utokura kura nora tukawela kiringa kura akiura kwa mongera mana tano ya ai komo me anteno dipitiso ni o intena dipitiso ni propaganda onto baka menene ke pamele tutomba kwa nekura ora ni nyumba kwa muntu na kuringa kura yele otire to weta kuonzo to kuringa kura yele no te muntu kura kinyomo kura ni kuringa kiaki yanto bakalokia to metwe kuringa kura anto bakaringa kelele odheri yao basi ya kura ora ikoringwa na kiringa baboya eba tatisa maboringi kwa kura tatizo ndani oringi kura ni kuringa bako tena thenoro ashindo nakubali ni untubu karikite na bwa kusiria baba ingi gituone giki kia mucijwa Kangeta Igembe Centro Dennis Mugendi Weru TV Igembe kwa nkwendea iko kura ngorire nande maureti akoro kura ni ngorire na nkuibo kigeni oboni karia thige kuiwa oni na kurio kura tio ngorire na ntomona kinya oni kwenda kuona kura na koro yangu na kuona iko Mbesa Kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi kinya kumathandũkũ nĩja kinyire ituone kũrĩa nkũrũkia tuko ya juma kaunti ne uchindani wa itekea ugavana ni bwerigeri kwethura na uchindani bubunene na ni katika mubunge wa Chukega Mang'ombe no Muthomi Njuki na mubunge wa Karayanu ya Petke Miriti Uringi kura ituoni binge bia kaunti ya Tharaka Nithi bwambirie na njira ya thiri kinyawe wana ntubakai baebumirie kuringa kura mathaa marukire nyuma ya ituo bibi kurugurwa bire bicherere kura tukuringa wega na tutina murorongo jura jwa gutindikana kwogu antu au ni smart buruku marukire mwanka daiji tulireu omuntu airia karinga kuri aya kari wega ma tuliombere mbe tukatukwija tukiakisa tukirijaga mwena ogu antu ibajire kwa wingi mathaa mogoro ara mwanka kagita geto kuthirwoni ituo binge bia kubena michi mwanya mwanya bikore na mirorongo imiraja jaringi bakura bamwe babarato araniritie nabo bariuga ati antu bainge ibaremirwo ikwebumiria rukiri batiga biashara na wira ciago nyuma ya gutaka gita kange ithurano ni bira biathukire by thaa 4:30 nari muvotu kirako gutikuonaga kwina turnout ya antu engi kuringana na ntu last week
ule antu malombire rutha antu wengi matabe wa rutha ntukia kairi ni mbithire antu malo enge untu mali enge na no kama kuthina mbere na kuongerereka alafu untu ngula no na mwega gutena ubaguzi no ruriko bando anto twa umuno amara uma kinya thaino na no katwenderete kuthurana na gutega sagasambe gwite kana manegene mwena uguo ringikura bungwa borothirwo na njira ya there bukwebwanano na bwakiumia kithiru onto bura mwandiki munene wa kiama kia Jubilee kaunti ya Tharaka Nithi Isaac Mugo akugwatanira na bu umuthi Jubilee ne kwigwe rutete wira mwega gukira kiumia kithiru itwa irari ndugo rwa tha imwe lakini kwa bahati mbaya nontu akadireka nini kagere nontu aikunikishia mathanthuku na kubingwa ibatie kubingwa 6 endete kuromba nontu abule antu makegwa mari engi igenda gendwe ikinye no etha cia nona nontu twina enough security na nikenda antu monthe maomba kuringa kura gutigatuike kuri muntu wa bingirirwa nja mantu ibuma kariugundeni etuo mwanya na antu no akabathiete na mbere kuongereka na igo kwirigirwa kuri na antu baingi ndeni etuo mwanya mathaa mogoro Samuel Gaishima Wero TV Tharaka Nithi na nenda twatane na mwandiki wetu Antheto torikio arikio to Antheto Samuel Gaishima imwe mwana njira ithimo arigitwo kyo tarekura kakajia mpao atumenyithie bora mantu ya wita na mbere ntere. Hello bwana Samuel Gaishima. Hello Phineas. Ni mantu ni atayari na onto ya bora to urekerio twira kindu chetu chethe mwe kura no chutalwa ne ina kwa kinyela thai. Mwankande wuki resort ira tangazo officially. Although akitana ba kitana mbere kunenje wa dot kunenje resort kuma kirito mwanya. Agaka kitaka ya all in magando kuma mati mororongo kuma station mwanya kuna mororongo muraja wa polling plus makia chibli bako ringite kura bare aba bangita mororongo muraja wa magando ko actually mara mengine nde maukinya na kogu no abati na mbere komentania bigot ko wende ito mwanya bethirete baki kinyeria mathandoko kana no wendelete kinyeria mathandoko yo ya kura ndia kwa tabora kinyote kuno tuwe mwankira tha antu no ibambiritie kuchokia mathandoko na inya results chio kireto kyo kinene kyotala results kuma kireto kile na mbere kunenkanirwa kile maofisa barabara na mathandoko no magichokagwa so ngato eterete kwa official resort inanikaniwa bakiri mafuta ndipo ya bwana Samuel Gaishima anto kwande tu thank you na mutegerio ni mwandiki wetu wa kumantere Tharaka Nithi County Samuel Gaishima ro twira mantu braya karina warikio twira anto no bakwendelea kunyire mathandoko na resort kana mpumitio kenda cia kwero ira mutegerio geta kuranto nyume kaita kate kuraito chokete nande twingi na mutegeri wa Wero TV ni bwega sana tupakwithirwo watanirite na twikaiteneka kiri nteto cia Wero cia themwe na kaiteneka turi na mtaalamu wa mantu ya kisiasa aitwa bwana Joseph Kadhuri Maringera. Bwega sana bwana Maringera tupakwithirwa watanirite na twikaiteneka na Maringera tukithwa tukiariria ntetire cipite gwithwa ci karika kiri ithurano bia Jubilee na kinya bia ODM bia bitithe biita na mbere kaiteneka na kinya ithurano bia Wiper bia bite gwithwa biita na mbere ntere mwanya tene nthiguru na ni ithurano binini bia uchwa bara bakethwa baitrima na ndebene kiri ithurano binene bia mweri zwenana mwaka uyu wa 2017 na kaunti ya Tharaka kaunti ya Embu tuambire kaunti ya Embu bwana Ringera na kure karika ya kantere cia Embu Martin Wambora kethirwa aichokera nyuma ya Joseph Ndathi Balagat kethirwa baite waome o gatega Martin Wambora uranya amatukite impeachment ithatu kuonekana mtu chibangite bwana elo toro bungira ya paka alafu na chibangite bwana na wananchi but then ndendi muno nao na naithite maendeleo na gereti kwa sisi nimbalile kuja kumuita na ragereti muno ndo wewe rathogana akamwita rais alafu na nde turataka ruterwa sisi nimbalile noe kira kiumura muno nikithurwa ateguri Embu
na mukuru wendi kwa Kenya rongi siasa nangi so lakini ni bati kwethwa ye problem really no to puta kaba kona nande mtu nande ate constitute teno ga to kalieta ga mbe si che tote nande ki tuma Martin Murado na inya na no ndro kwa kyo mo nande no waswazire but then bado atreba na muteo yo no to nete to trimana na ba senator Kivuti na no lakini nataka nige Kivuti ya matokeo Jubilee kana tegero na Carlos maybe aisindone ibonde yes so na ndio etere kirindere ngedo wania akachinda raisi kire tere kinyanya lakini menya kithurona kiura gikuonekania na nditha hii wananchi bamiwe tukare mbecha ende tukaringe kura na tukwenda yes but then ukienda kuolele ubwo yani kwithirito kwina kana Cecily Mbarire ne thirito na I think atiba baingi muno kire nteto itu thara twina cio una thara na I think atiba baingi na rimwe kinya baingi kurukia Martin Wambora so ni kumaanisha ati I think atiba rawe na boke nine bateo translate into votes kabisa ngo to tugenya kire ila thara na I think atiba baingi muno keja anywhere lakini watake kulingiro kura it is very different kana maybe Cecily Mbarire ne biggest threat nkuruki ya Wambora na nibo ntu maybe bya mabibi ingino ntunterera kwina maendeleo chap kwina na Kenya kwina PNU nteru cha Embu wao kwenda itiki kwa governor so maybe ne outside forces in issue chienga the biggest threat ila ni Mbarire ali ntekudogani nonto Martin Wambora kuma the last impeachment agokuruka yo na ugere na ndenkabutre ngwebwe kana itonere nyokurukete mbuno kuona maendeleo ya kwenda stadium ne dirire oteka street lights apart from ile cha thirikari chawe chiongo na kudithia otonzo nyande ne mbuno yani as in no kirera menyajo no mpingwe kama yes so agukira kule okirire adoranda badugana ya komwe kedera easy itera easy ora Ondo ngabanora sitting uroko kengwa omunye inkaregete gutanguye buruka nagata iterenguye kanedere ikata ije gutanguye ba Joseph Ndadi ba Joseph Ndadi meora etere anganirwa ari ondo na tombo ko yoga kengwa raisi onyeke nomination yake kaboka ngwadari kinyanya but then kwengwane mtonto Anne Waiguru na manto yayo nyewe na scandals nyingi munore manto wamba na wene waeza attack eujonda jareo na mtu akeja kuchinda kwina hata rimbi but well jonde yo yaringa neri to tiomba kwebania na kwithirwa ati asiasa baba ngini ba wikabira nontu baba teke mchunjo tutomba kwepia ati asiasa ba ni ba wikabira kuma kire the biggest threat irachomba kwithiririo kira kintu kira kithu kiburukire mchunjo jojo kuendelea ikimu kutina specific members wa Jubilee bakulinga kura ali anto bonde balinga kura na kibande na itiju ko bantu kedera anto bonde bakulinga kura na kibande ikumaanisha temembo Jubilee kabisa no kulinga kura ali na ndende kuga no batumirwe nduleta na kibande edro ti register no kongerwa na karamu ogeto kalinga to maybe oyu ni biggest threat kana oyu no bakureta shida bone na tariki nyanya ukona so kato mobeliana mapema ndo no kuwa nyata unia mero tauno kwanda bakiuga kendangania ate tonya ndo no mongambe tenkalinga kura na ugeta kulinga kura nyati ya Jubilee atena usiona na Jubilee ni mtu munya kana PNU lakini agweta kulinga kura na ageta kulinga ya mtu Jubilee so mantu ya kweduro gote membership baraba kweta kulinga kura kutara kura nomination yeje dai otege ndokia makere ono ndo kweduro baraba kulinga kura ni anto bonde ote specific members ba Jubilee bogo ibo tara mtu wao ali lakini kwa ibo members ba kwa ibo otebo inawe wano register no Jubilee ote nao because register kwa ba tumere 2013 2013 there was no Jubilee 2013 gotara Jubilee yes kwa na URP na TNA na APK so na APK na ne ba tumere yao na nyare u ote no to registration ya APK ikendera otero kwa Kenya actually ntimnyageza kwa mtu huyo kiama kinana agato kwa mabio oto no mwangalira to ka serious to idrwe mtu o Jubilee dro leo achi register na wedro tomba ku register by the way sheria wereo ya kwamba ukadhurole member Jubilee utubiri kudhurole member PNU na ereo na naburi kudhurole na registered ni mura card ya ku register and electronic also kenana nde
olinga kura in 2 places kendo kamenyekana kana ujirejista in 2 areas na ndi kwethira gutena members au nona ndi mwanto jaja kwereka ja kuonekana jate gwita bwega but umembe ndi kuonekana na hapo ni kire ya siasa kino ndo by the kire tuara court ndiko na ruwa court ni itire yambare yare ikitwe ni kanjo ya magavana baiketie yamba kotini wakiwa ati nikiuta tena watho kwiria mtu athamira kiamene kira kwenda kinyeketho ni nyumba ya ithurano lakini koti ni ore itire yambare kuningana na yambare ore itire ni muita chacha aure ati utumba kwithura uri member wa byama bieli ko membership rire kajo ko serious au nande mutinda re kathira rire de anto ba benge nonto kwina ogetho ketera registered voters by IEBC ati bonde nande bairinga bonde kura cha nomination cha mchujo nande ukaligara bonde abali members ba Jubilee sasa kana ODM ndo wetu leta kuona consistency mwe nara Kisumu Nyanza members bara batali balingire kutara member ODM i registered members ba IEBC voters nande wote kuligara ka voters bonde by members ba ODM. It is not possible. But in the Kenya meni tuishi kidhura tuishi kiama utoro bwa kiama kitite sana ni miaka 5 ni kuma kidhura na kimwenda kidhura ni gitiginya except turatone te ODM bi ni sababu te idhura no bili dai so kwithira we mu member maybe kinya ko kethira witera kanya nonto kiama kiu kia kugithithwa ki next election no kugatire no moka thirikari tonyere mantu sasa ithirwe IEBC ithirwe na clause ekuga kethira membership ora bakuga voters sanande ugo tiringa kura Kenya ntariki nyanya waziro register as a voter by ntariki mugwanja kana dato cha mwirijo tutete ethiro te register utumba kulinga kura tuna neno tu buku ku keda nomination edidwa meriena to election then tuburu choka nyuma kedi meri tatato kana nana tuko kedo temo member wa kiama kina utumba kulinga nomination yes na register gaitwa na kategwa and that's when kuona the best way ekudia manzo jonde ikudia IEBC edere ke participate ke nomination ye kebiama so ebe ba kwa administer nomination ebiama na baina register eu na manto jonde kenda weto janale dai mi ronto barita ba kongero nyana karamu kinyaba gwetana ogo no kolinga ale njo wone ndo lingerangania ageta kongero na karamu ageta kibande akalinga kura na register wote na angi kethra siche kwa au nyomo tena ongi yete takaji ukanto kura ko kongero wa karamu ale keda kongero karamu mbi ko cheko okay so tuyeje na county ne Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kwenda itikia governor na kwirika naomba kwithirwa kitikia governor Muthomi Njuki maybe na ukurubwa wake akiakuthiria gitikia governor kuni yuke tho imuthia ke kisiasa akalega okuruka tu akalega for example aketame yake kumiera maybe akethirwa ukurubwa wake butimwitikire kwithirwa kirita ke politics no tuichi Kenya mtu eta politics nya miaka 70 isiasa lakini me ora gukaraga nde kurucha chiaome wothaira anto bara bonde barunga mai tibia president bada bumiteita ke governor kana senator nonto bwa manto ora pedro bali exposed kana kuonero kile manto jotonge arafu kaire mbechire pedro ba kudurani anto bara binge itebi pedro bina mbeshini so like ni Muthomi Njuki akaja kuchinda this year I mean this election aka governor akethera na miaka ingi 5 so kethera akachinda so miaka kethera akaitira nto nguginjaga akara miaka 10 na ingotike Muthomi Njuki na miaka we maybe omba kuthira miaka 16 na kana something which is okay so no akalira au kana kathunguda but then agia wache tikikio governor na maybe kiki akaja kwagera na miaka siasa akagethera miaka 5 na yune kumorwa politically ondoro tu kuona bakile mimu bara bengi bakadira politically no ndo kwena le kwena anto babedi bara MPs para tonya miaka 5 ba muaba abategeteida ke senator kana ke governor itukona janda kwena ndakeje Muranga wetu akangata arale MP first time MP na korura getega senator mtura akorura noe ikembigitura kembigitura is not a joke teka mtu zo maisha yako mbagini zo tuina watu wa kinoti wetu
nako chwa kiti kia gavana ai first time MP mtu miaka 30 antu baka cheza na maisha ya siasa kana are they really serious ndio na hii ambition chao bera lakini I think madhabu bibato tarabu as much as mtu abati kwithwa ina ambitions kana abati kwithwa ina iroto bira yapia kwithwa ari antu itene fulani I think itarimwe ne tuko overestimate kwina madhabu ya tarabu kana ndu utumba ku rimwe kuma from Antwa raja ma wenda urenda kwa munene ule even though nayo anti bachinjite muno ndigurune including inya Kenya yongwa antu alingi kura wananchi ba kawaida iba tinjite muno iba kwenda mantu ja mathongi na bakona ugono kunyita mantu ja mathongi batoteka miaka yako no tuteka president mtu kwa president of France mtu 39 years by the way a young boy na akulite mwako 64 years no alimu na teka na mtu kwa president of France kinya korobara ba France baduka na yetu akarata Kenya France tuena kama mtu kana 39 years mtu kana 39 years na tumenyele tia koroba miaka 60 and above 70 na so ndigurune chinjiti no gatekenya Trump ura atonyere Trump no gote mtu expect Trump akachinda ni maendeleo tukurie kana ni antu bena thwanire ati ni tukwenda change antu aba kunoga quote in quote change na change but inya ire bakuga ti change ya wait na mbere ni change ya tongoria na kairi change era tu ya as in wogo to kunoga na wogo Martin na ndia tu tege kaduri regardless of whether akatete kana tu te dia kaba tu de no tu no tu kunoga yogo just that ti change uga abo tarete nya madhabu jenu bo no ndo jamuda ko na nda tena ni ya sincerely change utomba kwithwa tu miona kire ithurano bia county mayor maybe it can happen we MPs to kona baka na uligare no to ndakachieku hii nyingi the ora ukio chibangite no to anto no baba kwenda mtu yana wana bwa na mtu utichibangite mtu utera mutaratara jo mantu raka abadiria na tena omenyo atena kithomo anto bate kwenda mantu jo so wethro gono chibangite bwa na kithomo gyaku wena mutaratara jo waku wena sera njega kiri wananchi kwa no bonete no waitere ngugi unaingia JMCS inkuregera ndakai hii young boys bakatonya baba ingi muno ndo kazi la barabara leo kwa baba baigenya ku connect na wananchi ekaremo so Governor William Kabogo ashindi na kurukia kura girima na ndato boni kumaanisha ati ni anto ni change benda kana Kabogo seriously ka titete ngono ndo Kabogo kwa rukia mtoto Kabogo is not easy Kabogo kintu kimwe utongere bwawe eburari na mantu nyi turona tu na mtu tije kwariria antu bwega mtu rimwenya wera antu acheni ujinga mbi yani zarandi ndiko na ora antu kinyampe na maia abayigacia na wate ora na inchi ate ora voters ate ora mtokura ahora mtu ro kuyera mtokura ndo mpakasirira protecheta menya arrogance ya Waititu by far utombo me compare na arrogance ya Kabogo. I think Kabogo, I mean Waititu is far more arrogance kurukia ya Kabogo. Waititu ni mtu ro kuringithia muringi kura. Igete mukona na ala plot chieta. Tire ahora antu amaiga. Ata ahora mwananchi kawaida. Ahora antu ba land na itonga bibi ya miunda na mbi. Diserere sonko. Ile ta kama menyara mine kenda protest. So maybe these are the kind of leaders wale watongoria Kenya arrogance is different in Kabogo ndo Kabogo rande antobara bengi baluga kwa arumire kuru kwa barumire aberanga kwa manto aberere wente nande kiu akikimba kile kimutere tekura yu kuru bomba kwa rande na dai tuleja kendangani eta taka bakuga oi beta lakini ande kaba owete kure ita rimwe Kabogo erite deputy president ati amwira ati ukerigira kwithira ukiona kura cieko actually aure Mount Kenya ukerigira kura cia Mount Kenya kura cia Mount Kenya no mwanka wiritire ngui
maybe izi nicio huge forces ira kwera no to kireka kwera ro wete ate kuri na huge forces imuritete te no gatega ruto to rungamirite manto jara ya ruto no romerete dai kire dai no rero watera gitekira ndi akikiso ti free and fair kwela huge forces so na no kuidira no to kurei gatega ora chigwetari china wasi bubwa kamono uti wamba azin meni wamba bora turona tariki 21st dai utebu na inyore nyakethora tukuga baraba kuringe kura tena sema bedre bayanto wa Jubilee lakini deneira cha logistics na deneira cha ngao ichiko ja imaki udiji jadire tu ko kumaanisha mtora urale na manto ja kaka matete atengi umboto nya rais ndora leo election nandi so kaboko makethora wa rais kabangaiza kari ya manto ao wena ntonye Mego mtombo mbele utumba korona thirikari. Utumba. Take it anywhere in the world. Yes. Inyana kana na utumba korona thirikari. So maybe arwere na thirikari rewere okay expect kura chia Mount Kenya. Lakini ugateka gap wa chindine yo. Tema ndonya korona thirikari. Ni wananchi bara muregere. Gap ure na muno. Ni wananchi tuba ugona ndeto to kwenda we. So like uwaririe ekoro omaketha ikyo kimurite arafu ukarikana last year ile jira uga ndirwa otunkuthithire youth tigana ndande abodoro into groups ambire ko baguliranga bikibiki last year so kumanisha likely ni are uma otuthithire youth na Kiambu actually na Kiambu inoko na youth nyingi na begi nitinya ma wifi town ine Kabogo ile last year ambiriri akusturo lakini itukujalisha nini wa mbele as long as no with it maendeleo kana lakini kuna ndeke throa ute connected na for 4 years kuyo mko jamuye muye bakona wogo ikuro chwa yes mutegeri wa manzo ndo baidete mwaka jona ndeke ikuro chwa aranira watu kirukira 40321 yo namba yetu ya SMS na uturekete na watu kuthwania mantu ya githurano bya Jubilee betete na mbere kaitene kana utali limbwete tena mbere ntere mwanya na ndikibetu banteto bare ntere wewe bakenda kutumenyithia mantu ya wita na mbere na tuketho tukiwatanira na bonyu mekaita katekura kana kire nteto wingi cietu ikethurithia tete cia 3:30 nikienda batumenyithia urakuwita na mbere ntereu na kiri ithurano biu urakwitite na mbere kaitene kana ukirikana ati utali ni bwitite na mbere ntereu so county ya Meru Kawira Mwangaza na Kajuju Florence Kajuju kweno uchindani bunene mno kiri antu babo beli na ntikumnya no wori ya better place ya kwithirwa aita mbungene dai kwenya kuga nonto imbigiru antu bonde bakiwana antu abo chwana peta mtu wa kuruka ina hete manto ja Kawira Mwangaza na kana Kajujura ora kwa attractive voters inya voters bongwa ibambirire kuchwana nduwa mtu akiwa ndeto chura mtu kwa kura ora mtu kuno akugida Kawira kana Kajuju ko no mwere unedere ni udrono bu nomination ya Kawira na Kajuju ibura ere very expanded na ndo baranya dai bara baka taranto babo beri tendo bara bongo ba chuite aki kinyanto baka kawaida baba ingi iba chumiri kwito balingira kura ndo bwa kwa ba wote kia Kajuju kwa ba kwenda Kawira na Meru yonde kwena manto la kire anto babo bele o wachita kire ithurano binini most probably no kedra itambunge tatumba kugono ndo kaile mia inyawe na last time na kura na kura but we compare na itare tu mekete IPNU menya kedra na inyewe utegete nandi akaudura na kura chegembe chionde na cha tigania araba choka ro mejimentu atato ndo no ngata ke moro ka shinda dai but kinyana ni Jubilee atari no maarufu bunene lakini mea kwamba kedra mtoro ka jukia nomination ya Jubilee timu mtoro wananchi bakwenda yadrate antire mtoro wananchi bakwenda then na ndege maana shanto bombo switch tukaile mi ndio baba chinde teke Jubilee dai takato kuga bonde bakachinda gite automatically kinyo kedra ori ke strong ole Jubilee ote guarantee nondo meru we karire tutomba kuga MPs bonde bakaba Jubilee no kwe baba keja ba PNU na bakajo kite bi
na bakethera baina inya nkuru kino ndo bakwethera actually kwentu kwe moto arera ziona to wa mero anto bate wethire bakwethwa bakithura kiama imtu yes imtu that's why nyoko baba gete independent yo watu nabo na bagajo kite bi so tukirekere bwana rengera no kuthwani ithurano be Jubilee ni bithitwe bithitwe na weru bithitwe biama pia round ejire ya bi na weru na bi na uma uri dine kwa ne wake ekwethora anto baraba kuringa kura tutume kuwa members ba Jubilee no the ina ke kweli no lakini na ange logistics na bi ni kuendelea wewe kutena influence kari no hata ya anto kwira ere nyakethera anto bakugurwa nambi ibi nomo ndo nyakire election entariki nyanya anto bakagurwa na bakagurana na bakanenkerwa mbecha nambi so nomo lakini ande kwethirwa anto baraba kuringa kura te anto registered te members tembi au no the inere anene nondo tariki nyanya vote register kedero ere au wethirwa teku forget it lakini eje nande ndeko mata rejo kongerwa na karamu no karinga kura oya kinya mtu na ume counting ake ya karinga no ite mtu embu akaja na karinga kura miru yes which is a problem okay yoma ko affect nande ura fairness bura yes utobuni dituregire to bona kire kithurano kinene kimoria nana ari me kithurano kinene register yo no mwaka wetu karingire kura na roburi kuringira oringa kura kwina askari kwina mbi no mwanka wane utari bokura kwina mutaratarajo wayo ko kire election kithurano kya tariki nyanya itofauti muno na giki yes tinatazo ku thirikari ni tuki kithurano ki more serious mtu aike bill ke parliament kenande IBC ewa mandate but especially interest ya okay kati wewe generally rotererwa Mount Kenya especially kire Central Kenya kire baba ingi baraba kethirwa baisinde itebi no mona ithurano webitiri ari ute garantiere au nondo nyeri governor leo GNU na kwena TNA na TNA ne wete kabisa ute garantiere na nyatha hii twalego nini Jubilee palego tara mtu ura wananchi bakwenda au no the nekejera na by the ukweta utobuna rarika na kure bituere otha iyo kethira mtu ena kiama very funny and then await bicha ya president ile au kana na bicha ya president na deputy wao kuni witwera political mileage no tunya governor wetu munya ukatara Meru National Polytechnic ekrete bicha wena uhuru mbiche wena uhuru au ndatika kwende by the way in good terms anyway lakini aliwa no musupport ora ndi no arome kure kai no ndo bakwethwa na ko support uhuru kwizike ya no ndo babu kwizike jako kuoka amtu airo nao uhuru uhuru no eto yes ero tukamuringira kura kuoka ukaromera au but then reo etamunya andikane kire biodoro no bingi bimunye de to akibwite michemani we especially interira cia yembe nara kana interesa nyambene anto batite to bakiwiru bura kuwa no support the president no tunala anto baambirire ko protestire president yita no ndo bamanto jaja mira manto ja development uteo na suna development mo protest chali kwambiri suna ndi mwaka dha yanto akere batacho kwa kire uhuru kabisa ando begembe na muno egembe batacho kwa Jubilee kabisa no kana ndi kethra bageta bachuwe bone roto kulije kinana bati no ndo kuma doko emire gwita anti bone za kazo te kwendo na mbesi ichi kwa loketo chemira ite kuna mutaratara jungwa ndo inyagoro ku mtu turare no mtu thomete muno na ko kaigwa kiuga mbesi ikaikuliwa so kethra mtu thomete na kuona mbesi ikaikuliwa ri amto kawaida na kuona buru mbesi ikaikuliwa hii so no mwanga Jubilee age on the ground yo ni anto mbesi ikaikuliwa kuna no shone ya change ya kwethwa especially interview yembe ya change kwethwa no change no kintu kidogo tu ko ba convince mbesi mutarata za mbesi jore tawo no anto bagete kaniria but onto abo karinga na Kenya na ndionga cia mutongere wa cia mutongere raisi na inya MPs baraba gataro dai bara admin baraba karonga mana itibe Jubilee igategemea bau na maybe igategemea Kenya na ndionga ira Raila Odinga akabwithia interi na nini na Raila Odinga ntiko na nto baraba gatibo bakaronga mabainya mo bako support ida ODM kana NASA yes
aspirants ntikuona antu bainya muno barabomba ko connect ina wananchi bwa bachinda ino tukataka jampuri aburi no kuombana no nara tiganisti ugeta ja kire Igembe Central ora le ODM nya kwa jamaa kuroma na ODM alitoa Jakubu somebody lakini anto ba beru tendo ba ba mporo abori ba beru ba lakini agereti achindwa jairi yes so lakini ane kedara kutena anto aspirants baina inya baina connection na wananchi then kweza kwina inya mo mtugo kwirira wetwa Jakubu ashiftire kuma kire PNU eta kire ODM maybe ni wewe bwa thiatere kuigwa ati antu yakaba kuendelea sana ODM plus first timer yes ogone ogona ni first time being a first timer na ndo ambe nya kuchange bya manare ko kuchithukiri nya kurugi which is worse uri first timer kana azini ukirombe tu itarembere kana maybe rere itare akure ile athatu nire kurere ere watine nkuruki kuyana kya monte akyo rotere ontero anytime uri first time kana wegera second time ukethora kwa wegera na kya mokimwe then ubeno antu bakujukia serious ibona no gwetekani akyo as long as no kumenya mantu akura chakura uchibangite yes lakini ukethora narua mene nyambere kethora no gikinya kuthama bima bitatu nando this serious one ando no magaba weekend so ndama ijiri mani si dare ki affect kinya anto maybe iri si dare ki affect wanasiasa kuma kiamene kyo ita kiamene kingi sometimes ne work for plus kana minus i minus ndo yonekana yoko tena msimamo ando naro mbuga ulioga we protect kana ule ariria sera cha Jubilee rojo after 1 week ule ariria sera cha PNU after another 1 week ule ariria sera cha ODM ando kwisera ile ko nacho inyo te kukaraja akakwechio wethura wegechio na plus na ndinya kiama kiu gotonya na kime kimwere imbiwe no gikiama giki kiroke jo tutethia kyo utekyo so bwiro karage kiama kira wejira akyo ora githo gikari okay mutegeri wa Wero TV ni bega sana ntubakwithira gwatanite na ati na tukirikiria kuri umoku wa arua swali langu tutatumia ID tena ama ni kura yenyewe Arore kithura ni idea tumirwa kana kithura ni kura I think ni idea tumirwa kire kithura no kinene ari no maka kithura wena gakura lakini uteko na ni ID tu alafu ri tora kure kire voters list ari kwithura kuna voters card yes wote muntu tina voters card na ukateka nande kuma next kuma mwezi tariki nyanya bakambira nde kuetia anto beta ku check ri tora ku kire register so whether tena voters card you can get a replacement ni bega sana mutegeri wa Wero TV no tubakwithira gwatanite na tukaiteneka kire Nebe mutegeri wa Wero TV tubakoneleo kara mitamboni kire ndeto cha Wero thaithatu na nteresa like ithurano biu ni bietire na mbere bubwega na ara mathando kuna into bingi bioringi kura bikinyire tuone kureo Antole bechimweria kuringa kura na wingi kaunti ino na kurina uchindani bunene muno gicione kia ubunge kia Laikipia North. Oringi kura kaunti na Laikipia nibambire kwambira rokerwa na arua antu bakiringa kura ciao ntora mwanya cia kuringira kura ina karibu ntora iji bonanya kuthora muno ni gusara wa kuringa kura iji kiri ntora cionthe isipokuwa ni vile tulichelewa leo kulichelewa watu waliweza kuchelewa leo sababu watu wameanza kuballot saa 5 na unajua wakati beleni watu huwa wanazoea kuchaguana ama kupiga kura saa 12 so isipokuwa ni hapo maendeleo inaendelea vizuri na nimeingia hapa kitu kama saa 2 ili nichague ile kiongozi yule nataka na sasa natarajia kuchagua ule saa hii sasa naona niko kwa line na natarajia mazuri kabisa Laikipia endelee process zinaendaje zinaendelea poa hata line naona zinasonga sawa sawa karibu ntora iji bakurana gikeno kiao ni kuthura tungera bara bakwenda nimekuja kuvuta hapa sitaki saizi tuna siasa za kumwaga damu nataka siasa zenye za amani kutoka asubuhi tuko hapa juu kwa uongozi wetu tunaona siasa inaendelea vizuri tumekuja hapa kuanzia saa 2 zoezi alikuwa limeanza kuanzia saa 3 wamechelewa kidogo
lakini tunaendelea vizuri na watu wanapiga kura kwa amani. Mbunge wa Laikipia East Mutahi Kimaru ama Kinyantora EU kenda ringa kura yawe akiwa monkana ndi therere ntora EU nanto magweta na mbere bwega. I have just voted at this polling station where I'm registered. It's Nanyuki Central Park. The voting process is going on very, very smoothly. We are indeed impressed. As you can see, people are peaceful and they have turned out in large numbers. Nawe Ahmed Mohamed oroko regetekeo kwa bunge kile Laikipia East ama Kinyantora na Nanyuki Primary kenda ringa kura yawe. Today's exercises have been very, very peaceful and we hope that they are going to extend voting hours because the exercise started very late and maybe it's going to jeopardize some voters. John Mwaneki oroko regetekeo governor Mwenda Nderitu Mureithi ama kwanethero Ntora nyingi cia Laikipia na makwandithana no giki kithwa kirikia makaunti neje from Gobit, Tigethi, Umande, Miamoja, and I must say that voting today in Laikipia has been very peaceful, and we can see that the party has heeded His Excellency the President directive to ensure that Mwananchi is allowed to vote whoever he wants or she wants. Kiripota Wero TV kuma kaunti ya Laikipia, mbeta kwa Sharon Mkonge. Lotali bakura kaunti ya Embu no gutite na mbere utukubana Arua na Aragabana wa Nandi Martin Nyagawambora bakuthimana Katharina Mubunge wa Runyenje Snusi Limbarire. Na kuringana na mpumiri tukinyirite mwanka thaiji Martin Wambora ni wotongerete kirithurano biu birabira thithikite muthenya jwe gorotita Mwaniki na ntetoje kuma Embu. I want to say this, and right away I'm calling the Deputy President because I'm going to access him. Hatutakubali watu kuja, watu wamesambaratisha Jubilee hapa Embu. It is now like a shell because of very few people. We are going to communicate this direct to the Deputy President because I'm sure I'll access him. Do it and do that right now. We want to we are not leaving this place. Kama sasa nilikuwa na expect mutani congratulate, lakini kitu ingine it is okay, lakini tuseme hivi, yeah, it's good to say what I was expecting. So kitu ingine we have results for the other areas. I've just come from Rueka and we've cleared. Yes. I'm telling my arrow here, I don't want fatigue and I don't want watu wakae hapa. Yes. Na wanatarajia results, alafu hizi results tuzipeleke Kangaroo Boys, tuongeze na zile zingine, tutangaze women rep na senator. So I'm trying to make him do anything possible within the shortest time. I'm telling him I want these results out right now. Mutegeri na kumba kirende tuya rita Mwaniki ni watu kuruka anini.